Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateja para hadir, para rabu, sehadir saat semangken saya sateja muljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala sepetan kaula dak kesetejana sangat menyayangi utamana sateja tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustaz, para muallimil Quran, dan sateja para pemangku lembaga pendidikan. Sepetan kaula sangat menghormati kong langkong dak keseteja jajaran pengurus Ikabah Semabeda acara saat semangken yang dibantu juga Seteja Ikatan Santri Selatan gini kan? Oh, Pantai Selatan Ispansel. Ikatan Santri Pantai Selatan. Sebetan kaula dak kesetejana sangat membanggakan. Ban sateja tantretan panitia pelaksana sesaat semangken ampun menyiapkan sateja. Sepetan kaula juga menghormati kong langkong dak para masyayikh, para habaib. Insyaallah badi hadir, muka-muka para beliau terus paringan kesehatan, keselamatan, kantos tantuk depak kapangkunan Kak Dinto sobung alangan, amin Allahumma amin. Sedak kesetejana abdina sangat menghormati tor mentaati. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa alengki asarang Kak Dinto majelis Kak Dima semangken baan khususnya petani panika tepaan repot sateja engki. Mangkana banyaan binian so lakian nika. Karena lakian perapaan atang gimungan bareng lakona bekoh. Kengki iparengin sempat hadir muka kehadiran para ajunan sateja Kak Dinto. Satejana eridoyen sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pemausan solawat dan kula teropak madepak tentang niatan parlonah aba asolawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong langkong pemausan solawat nariyah. Pertama, aba alongku hadir saat semangken panika kebetulan kasarengan kalaban lahir makhluk seelahiraki ban seesolawatin sareng baabaan panika bulan Rabiul Awal. Beliau ajunan Nabi kita sateja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban niat pertama tero abe panika asolawat ka Gusti Kanjeng Nabi lebat zikra maulidir Rasul tambanah iman ban cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Hal panika kotu pada pak pertama karena ponapa selain abe panika tero ngistoaki tero alam paakinah, tero ajelenaakinah. Ponapa seteti perintana Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sojena seeda buaki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kabala Muhammad dak kasateja reng-oreng dak kasateja umat baan Muhammad lamun orang jeria cinta
kasengkok debuna Allah, fattabi'uni, bukti cintanya harus ngireng Kanjing. Nika pertama kutu etaman edada kita iate kita pangkelian muka asareng izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. La orang panika manabi ampun andi keimanan dan ketresnaan kamahabbaan kak dinto se ampun baik terbangun ampun pangkelian masing-masing. Maka orang panika terus eparingin nga oleh niatan berikutnya kaangkui beabaan panika bisa nampani, bisa madai dek kaseteja ponapa seteti beburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab sojana Al-Qur'an. Amin Allahumma. Apa-apa pola nak kelak mulai dari MC ampun siaraki buaki manabi beda pamausan Al-Quran pakon ce apan apenta pakon ce abu debu pakon perangaki bersama serena abek paneka kadeng kita kaparingan kalaban mahabbaban iman maka ki bedah seki sempat abu debu manter esapora sarang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang kedua dengan tambahna iman dan cinta panika abak maklecukan bisa alam paaki ponapa seteti lalampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya sepaling kempang nikah lalampana Gusti Kanjeng Nabi nikah mun katemun pada Islam mah pakon saleng sen le semangken ngalen nikah banyak sesaleng merenges karena bejenah semangken menika angan tak pati jelas nikah kinangan tegi karena mungkin panika dampak dari malam maka dintoh lastare gerhana bu nika artena ampun cabut yang ka esapora sateja sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tore cek merenges nika pon senyum panang ki kula panas kian nika makan kula merenges kian nika. Nika senyum panika adalah lalampan yang paling ringan, tak usah bendeh, tak usah beli. Nalekana kita ketemu pada Islamah panika pakon asal senyum panika ngireng Gusti Kanjeng Nabi panika dadi tandeh bahwa kita panika andi keimanan dan kecintaan ke Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga selain cinta iman ke Kanjeng Nabi Muhammad abe muka-muka dengan asolawat panika juga terus tambahin kecintaan, kabungaan, kesenangan dek penerus perjuangan Gusti Kanjeng Paserah beliau-beliau para guru-guru na kita. Alhamdulillah saat semangken paneka cakancah ini ke acara ikaba lah karena ikaba iki cakancah ikaba mabede kaangkui kita paneka terus bisa ngireng lalampana para ku manterjukan asaranga izin pertolongan Allah Subhanahu lah dengan akompol paneka baabaan cepon bahasa nareng cebah nika sambil menunggu kula nika selain madepak niatan sambil menunggu masyayikh selain jadi kula nika pemain cadangan. Pemain inti marin nika strikernya ampun
Deki ampun materi Pak Sobung alangan depak agak dintos saja nikah. Amin Allahumma. Kita RCKN bisa alengki, bisa ningalen kaselerana para ruku panika adalah merupakan sitong ibadah seta ekeres sabi kita panika. Iki napa iki? Milanah manabi bedah rukuruh tengalen kalaban ateh seongkuan abe panika tero andi sampungan zahir batin tunya akhir cek pas pantil lekin men bedah rukuruh nika. Napa boleh perang mesin nika? Enggak kita tidak senyeke sekali nika. Mare asara pun kapi nika. Kulenten gitu. Ngebala nika takut tuan rumah kalau pain nika kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika parlon abe panika asolawat ka Kanjeng. Lama Nabi ampun oleh sateja panika maka beabaan dengan niat seseterusnya sateja pon apa sebeda dalam diri kita khususnya penyakit zahir dan batin panika terus iangka epon tut sareng Allah subhanahu amin Allahumma. Kula yakin mon orang paneka asampung ka Kanjeng Nabi asampung da ka Allah subhanahu wa ta'ala lebat sampungan na para rukuruh paneka baabaan paneka masta ejawaki dari penyakit paneka khususnya penyakit batin yakin kula hakul yakin. Karena keningalen saos manabi ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika adalah man ro'a wajhaka yas'ad. Sapa se pernah ningalen dek kaselerana Kanjeng Nabi Muhammad orang se pernah ningalen panika andi keuntungan dunia sampai dek ke akhir. Karena baabaan panika samangken tak nyapok kacemana Kanjeng Nabi asyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala ki parengin reng orengah seselalu ngajak deka kanjengna para kiai para kuruh kita dimanapun keberadaan guru kita panika khususnya samangken panika bedah sarang cakancah alumni pondok pesantren Mambaul Ulum betapa khususnya mungkin kan beta kem bahasa anun ngangkui bata ba mungkin bahasa beturin kualas nika betapa kilap ada maksudnya apa salahan boleh ada. Nih ketika kiai cuman semakin diinterupsi nih kak. Salah aki. Padahal nih kak saya tak tahu engkau nih kak pun tentang nyala aki nih kak. Engki malah mau nih betul tireng matura ketika oke boleh nih kak. Benih karokun bataba, benih kun beta tapi tetita beta. Engki ben ada ibu ngampun. Reng matura seni kampo kencang ke oke. Baju nan rengkat dimake pada betul dan juga kampian nikah. Nikah asyukur deka Allah subhanahu wa ta'ala parengin kegiatan kong langkong kegiatan semakin panika bersamaan dengan peringatan Maulidir Rasul. Seperti hadirin panika kebetulan sami nyaman sareng kula keng elong kula tak loncong. Elong kula tak mancung. Kula Abdul Qadir Muhammad se Abu Dabu deki Habib Abdul Qadir Ba'a bener takok beda sing ngocak aine korang oba seneka takok aine korang Habib Abdul Qadir nyaman pada nikah lah nikah penting peringatan akatia kak dinto kita peringati kula oning panjenengan sateja perapaan rebek ruwet ben pesak so kelakuan
Tapi tinggal bi panjenengan dalam rangka terhormat dengan kina bunga atas lahirnya Gusti Kanjeng manter kabungaan paneka parat duka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. La orang panika manabi ampun sobung panyakian maka apapun seteti parentana Allah selalampana Rasulullah ban papakona para rukuruna terus paringin oleh pertolongan panika saengke panjenengan sateja bisa nimbrung alengki asareng majelis panika dalam rangka ngistowaki papakona Allah Subhanahu. Apa polana karena Kanjeng Nabi panika patot eka bunga bi beabeun panika. Bunga nabada Kanjeng Nabi panika apa? Karena Kanjeng Nabi panika tak pernah andi kepentingan pribadi seuntuk nucudek katibiin kabetenah tapi kepentingan Gusti Kanjeng Nabi yutus sareng Allah Subhanahu wa taala panika ngajak ke kita sateja da'iyan ilallah ngajak ke abe panika nyempe ngabulah ngabdi tade lain kecuali untuk Allah Subhanahu. Satu-satunya namun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika. Makhluk lain siapapun makhluknya panika pasti muncak ngajak panika mesti andi kepentingan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad panika tidak punya kepentingan lain kecuali kepentingan nujuda ke Allah Subhanahu wa taala. Da'iyan ilallah. Karena Kanjeng Nabi panika ngajak abada ke Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun sing ngirek panika pas termasuk norok muljakiyah. Termasuk kita sateja mantar epa muljaan nika amin Allahumma. Ben kita kalaban peringatan Maulid panika parlo eka geli sareng para ajunan sateja sehadir khususnya panika sateja dalam rangka madengake kabungaan bencek sampai andi angkepen epangkelian kita kalaban peringatan Maulid panika nambah enah pangkata Kanjeng tak kira punten karena Kanjeng Nabi Muhammad panika ampun epele khusus sareng Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bulan lahir, mulai dari dinah lahir, mulai dari tahun lahir sampai ke asmana Kanjeng Nabi Muhammad panika epele khusus sareng Allah Subhanahu wa taala. Selain Kanjeng Nabi sobung. Jadi sareng Allah Subhanahu wa taala panika epele khusus Kanjeng Nabi panika. Nyaman si anyama Muhammad panika cuken tak pernah parengaki dek ka orang-orang makhluk-makhluk sebelumnya. Rabiul Awal panika sebelum tada ponapana, tada makna, tada rahasia, tada barokah, tada manfaat dan lain-lainnya. Senin panika cuken tada ponapana sebelum lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Tahun panika cukan tada pona-pana tapi saampunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahiraki bulan Rabiul Awal maka bulan panika pas banyak baro alhamdulillah selain banyak barokah bulan panika cukan banyak mata jawab bian. Selain bulan barokah bulan Rabiul Awal panika barokah Gusti Kanjeng Nabi cukan banyak oleh kapi kula mantar oleh lagi ya nika ya pala tak oleh barokah ki ya saya oleh nika nutuaki bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika adalah mabeda sateja pan mila naba-abaan toreh
pabanyak asolawat ka Kanjeng Nabi. Nyopred ka Allah Subhanahu wa taala lebat keramat ben pangkat Gusti Kanjeng Nabi. Ben solawat panika dengan segala kekurangan mantir ekobul sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Apa mata oleh nambeuna pangkat Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi ampun epele sareng Allah Subhanahu wa taala panika. Saat-saat tak pernah yang kui orang panika epele bahwa Kanjeng Nabi epalahir bingko polanah muljenah, polan pangkatah, polan kakaramatenah dan lain-lainnya. Beni polan kelahiranah, beni polan tina lahir, beni polan tahun lahir. Tapi murni pamulja sareng Allah Subhanahu. Ladan siapapun sengereng Gusti Kanjeng Nabi panika lalu milo kamulja bahkan ba'abaan panika lalu oleh predikat khairul umam, paling bagus padahal kimun ngalen secara kasat mata tak bagus-bagus amat kula nika, tidak baik-baik amat nika. Tempeng dengan umat-umat sebelum umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nika secara fisik lebih kercek penting umat-umat sebelum. Pokoknya umat Kanjeng Nabi ini kecek saking oleh kula nika membahasakan nyon pangapora. Oleh nyon pangapora lagi-lagi panika. Oleh amat wah. One ganto nika amat wah ki. Oleh amat wah dek mangadek nika. Engki paling amat wah nika umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tengal nas dari segi umur umat Kanjeng Nabi Muhammad panika paling pade, paling sekoni. Bahkan standar dari Gusti Kanjeng Nabi panika eda buaki a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur tangka bular ya antarana sabitek sampai kapetong nikah standar nikah pun. Mun lebih dari nikah berarti oleh mantar oleh bonus kapi. Korcek jeng lanceng ongku tak lebur ya. Kula ingat kacerita di min nika beda salah sitong tamoy entar kapak kula nika nyabis. Ting epareksanin sareng ngepak panika. Empian na apa warlona abdi na tero barokana ajunan manter epareng na teti orang lanceng umur kiai. Abanika amin ada bu sanika. Amin, amin, amin. Dewuna abah nika. Sampai tada orang sekali ki itu nyakaregeni ko katibi. Aduh, punten kiai mana bi katibi tak pernah kan itu. Daerah mas sampian nika. Minta lanceng umur, napa barokah umur. Niki lanceng sebaro. Maka Nabi Kanjeng Nabi ba'abaan ebatasin maksimal panika sampai kan petong polo. Teti mun lada pak ka umur sabitek parak bon. Tapi tina bila abai umur berempat abai mon lakal lada pak ka kontrak panika manter ngiba iman Islam, manter ngiba kalimat la ilaha illallah ban manter sateja pareng natati orang husnul. Amin Allahumma. Ini kesambi abidatu nih kah. Takok ini kemarin takok buru-buru kenik sekoni sambil pidato nih. Ongkun gula untuk niatan solawat, tapi ini kan hubungannya dengan solawat. Lating layang kak sateja penyakit maka kita panika ampun pulse ate kita panika. Skincare lebat solawat panika sampai kita panika glowing. Lagi bahasa semangkin nih kak. Skincare kita panika adalah solawat. Beni MS Glow lagi saking kira sola mula terus saking karen panika pas glowing lah Kanjeng Nabi panika adalah makhluk glowing
Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan glowing bersih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika. Maka naba-abeun epakon asolawat panika makle sebede diri kita panika terus eparengin glowing. Tapi glowing panika indallah wa inda rasulihi amin Allahumma. Nika tujuan kita panika asolawat. Sekeng bingkeng solawat panika mantar mugah panyabis solawat panika parengen nasateja teka hajat bisa nyabis ke Mekah ke Madinah ke astana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Dan yang paling penting dari seteja niatan pada Pak panika adalah abe tero abangona akemah sebeda diri kita panikah manter apareng pertolongan Allah amin Allahumma. Lebih-lebih akemah kita panikah kong langkong kesadaran beragama kita di kampung kita di etisa kita di negara kita sekeng bingkeng negara kita semakin panika sedang tidak baik-baik saja. Moga-moga kalaban pamausan solawat, kalaban barokana para ulama, para masyayikh, para habaib, seepa bedah saat semakin panika, moga-moga sarang Allah Subhanahu wa taala nakere panika eta tiyakina nakere seeta buaki Allah Subhanahu wa taala tetia nakere baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bandari panika nikah negara nikah parlo ejagah biba-abaan milana ngereng kita semakin panika tak oleh teti fitnator nikah tokang lengan-lengan bentar wah itu waktu pak mayuk montar ademu empon jak modemuan nengeneng pun si atani tore bekon tokuin si atuku si abelice tokuin dagang kenapon saya ngobu sape ngareaki sapen senika janda mbian mondek-mondek marwah janda jangga-jang bi serabai janda cokocoh iki sampean mon ademuan oleh sorat ingat nika kula sorat din nika kengencan kula sopu soro ambu alhamdulillah kula makan beni ki bade soro terasaki dan kula sopu soratin soro ambu bunga kula. Jadi paling penting nika mon beda masukan-masukan napa kan negara nika di sampian nika nulis surat atau orang semakin mungkin beda SMS center tahu santar teker waktu watantar ke lapangan dia mamanya dia lesuh lain ngeneng senika pun cek kalau kun urusan nikah lah tua aki manter setuju pimpinan-pimpinan kita panika mulai dari Klebun sampai ke presiden panika selalu nggak oleh pertolongan Allah Subhanahu senika lah nikah wajib pakon juga sarang Allah Subhanahu pakon nikah kita wajib sadar beragama lebat kegiatan negara nikah pakon sarang Allah Subhanahu jadi tak oleh beabaan panika entar macam-macam entar ka empon latina pon tore parnyoonaki sampean benlas tare asolat setiap majelis-majelis pengajian pangeran semangkin negara abdina kadinto sedang tidak baik-baik prapanta aman sitong bense lain ya tu pangeran manter pareng nata buka hidayah oleh pertolongan ajunan saing kesetejana guyup pangeran
Amin Allahumma. Kan nyaman seni kenang-kenang compok nih kata dungit dan nih. Jarang semakin nih kadang keneng atuh. Pola negara nih kayak nih jarang anu. Jarang pasal yang ngocak sitong bangsa lain nih. Empon tina pun. Siapapun presiden sesemakin pimpinan kita penikah terlepas kita mendukung dan tidak wajib kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala iki. Taule yang pun tak kocain. Jarang kadang mbak aban nikah tak fair ke pemerintah nikah. Kadang cak kocain pemerintah. Ting beda bentuan anganga ke ada nikah. Iki ting beda bentuan ngadok nikah. Cak kocain arwah presiden apa, arwah bupati apa, gubernur apa, leneng-leneng. Jauh abdina tak milih, maka tak milih sampean mempabi bupati sampean tontung, ngaleh, jeneng neng makesen, apa mana kocak? Arten tak oleh caman-caman tole, hidup guyup rukun saya senikah. Siapapun kita panikah wajib aja negara nikah, kalaban baik. Nikah kan niat tukan lebat sholawat. Mantar negara panika selalu nggak oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saengkeun negara saekan nangin kita panika tetia negara saeridoen sareng Allah Subhanahu wa taala. Ban sateuj muslimin muslimat sebada panika mantar mati ya negara panika kalaban husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Cukan niat-niat selain mantar muga cukan parengake sareng Allah Subhanahu wa taala. Apapun niat kita, seraja otang, mumpung pekon semakin paju tuli bejar otangah. Egi, sekarap malake nama bini na anak tulian, mumpung pesen pekoki bedah. Senikah atau sekita andi cuduh mantar barokana majelis paneka tuli mangki cuduh keng muncakan cak ispansel cak tuli ki. Karena ngalen ki dengoda nikah ngaji baipon ngaji bagian ispansel nikah nikah mak bedekaan to kapi ispansel nikah tepaan mulian ki munda pak ka waktonah belian cek kibat melambat apa pereng emak semangken perapaan banyak pesen tuli abali cek intar kasar malam kayaknya parah. Bagus ki ya sponsor ya. Ki abu. Suara tuli abu di. Tuli abu di. Saya dapat bila balik naria. Selasa. Parah lah. Iya. Kenapa Selasa setia apa? Iya Selasa boleh, tu dia beli pentak aman sopan. Empon pak cak bagi mentar kesal malam pak, ini pak. Lepesan pondok nih kah? Kau tuh nyeper, kau tuh lah anak-anak semakin lengkap ongku, lengkap nih kah? Ispansel nih kah? Mengandung pantai selatan ongku nih. Malah pantai selatan nih kan identik dengan. Siapa sih ngocak aja ya? Engkau kalau kun ngocak pantai selatan dah tepuk ini. Bening kau lah si ngocak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebora sambil jaga kerjaan dua. Ada seragam dah iya saya ispansel ya. Ada celang mata apa deh? Alumni. Oke baru tak di seragam. Tulis ngikut mumpung banyak pesen peko. Arwah seragam selakian ngaruh ya. Arwah boleh setak kotak sitong. Baru dia. Tak belok. Marah cok nudusin kenapa aku boleh. Tapi anu sampeko ya aku boleh tak belok kain. Pokok tak pajang ki manter paju kape pak. Manter paju manter barokah online. Ya si atu cak kelopain beri ki ya kana. Mak karo aku disuruh atu melol.
Nika sateja niatan-niatan itu tengkula bunga karena beda ikatan ispansel. Nika ispansel nika hanya santri tapeta apa semua santri? Hanya santri tapeta dalam. Siapa inisiatifnya? Inisiatornya siapa ya? Dari lakeannya. Jadi ispansel nika kepanjangan dari ikaba, iya. Kengse, Maria. Yang kikan ikaba ini kesebeda masyarakat. Ispansel sebeda pon, bukan kepanjangan ikaba. Mun tadi ikaba tak kena bedempian le. Ai, derem Maria. Arepaan samaan beda seikaba lah kan. Beda seikaba. Iya, empian ndak budi ada jadi ikaba. Tak perlu lo esponsal melolo. Mantar tuli paju laki ke ngasa sekolah gelu. Tuli paju bini kan jadi ikaba ki ya di budin nih kan. Mantar juga nih pada kena istiqomah atin latinin ikaba panika saengke sateja sebeda dalam panika khususnya para guru kita dimanapun kong langkong sebeda pondok pesantren Mambaul Mulum panika seki beda umur mantar epa sehat jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Si ampun depak, si ampun kele sebut mantar epa tengki derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Saengke kita sateja eka iako santrena eka polong tunya sampai dek ke akhirat asareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula kebetulan sambil menunggu nikah ini mama saya kita dek Rabu nih. Niki. Di mana kecak saking etemu kula mun kaca-kaca ikaba tak bengal kemon ke kiayen kula bengal sing kancak nika karena kiayen kompoi kula nika kebetulan kemon kaca ikaba sapor pun tak kikir kula nika takok kula takok demo bica kaca ikaba kemon pada kiayen sateja nika kini ka kula bengal tormator katanya kak dinto dan kula karena merasa juga walaupun dan kula kak dinto benih santri dan tidak pernah muntuk imam ba'ul ulum tabetah tapi tengkulan di kewajiban kangkui mendukung nyari ilmu setinggi-tingginya ampun tapetan nikah patotok tapi khususnya sebeda ispansel dia patotok patada tapi melatade ambu sewajan alake tore alake sewajan abini marene kabelian penta pesen pan pentah mumpung beda pesen pekon niat nyari ilmu pak bingkok dia ya biasan esanguin satos minta seket ebu bah, sekone. Allah salam. Di kesantren semangkin. Kiti nepon tapi tak anak apa pak ki? Nika putra nempian pak. Niki anak lagi anak kita nika. Nika adalah penerus ke depan nika pak. Nika kotu latinin. Mumpung beda pesen pekon sisihkan pak sabek simpen nika. Mun tada nika kualas nika teti alas boleh pak. Bangun tada nikah, ngki kantor nikah kampung napa? Ngki teti alas, nikah subbanul, rijalul god nikah generasi ke depan se mau di selatan nikah kalaban ilmu-ilmuna ban barokana para masyayina mantar jukan sateja apareng ban pertolongan Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ban Fatihah. Nomor 2 kita sateja mencari sehat zahir batin, sateja hajatan mencari bareng nataka hajat. Kita panika kong langkong sateja putra-putri kita sebede lembaga pendidikan panika mantar aba pareng nataka hajat kelar abiyayaen ban putra-putri kita nga oleh ilmu seberaka manfaat saengke nalekana depak ka waktona paleman masuk ka debu khairun nas anfa'uhum linnas mantar bermanfaat dek kareng sepona ke lingkungan kong langkong ke agemah benakeurena amin Allahumma amin. Dan Fatihah seterusnya panika ya torakinah deka
keluargana tuan rumah nika Ahmad Rafiqi Tanzil putrana Ustadz Sunikrap tahun ini ngan apa nika cek mintain Fatihah nika manter sateja niatan kalaban barokana perkumpulan barakana majelis barakana sholawat parengake sareng Allah Subhanahu wa taala bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ngereng mau 11 kalih sholawat nariyah bersama-sama iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi wa tanfariju bihil kurab wa tughda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawf wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihi Katughdha bihil hawaij wa tunadu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'al millaka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tughda bihil hawaij wa tunadu Ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma millaka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim Sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tughda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tughda bihil hawaij wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil wa tughda bihil hawaij Ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tughda bihil hawa wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawat wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin
لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل لوم لك اللهم صل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الختم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معنى لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعددك معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعن آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Moga keterima saja. Al-Fatihah. Na'udzubillah Astagfirullahaladzim Assalatul mustaqim Assalatul ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Nabi'firni wa li walidayya wa lil mu'minin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil Terima
عليه وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.